Dobro večer, dragi gledalci. Večeras se družimo sa voditeljem Mladenom Polakom. Šala mala. Halo, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj kanal i da se malo družimo, da malo podijelimo svoje razmišljanja. Večeras, danas pričamo o Terzi, Milici i vanjskoj ljubavi koja unosi razdor u tu vezu. Znači, imamo jednu klasičnu radnju. Kao kad čitate one ljubavne romane u srednjoj školi dok smo još išli. Dobro, ja ne mogu reći da sam čitao ljubavne romane, više sam čitao one kao Bojice, Zagora, Black Stenu i tako dalje, ali zato je moja cura čitala i na taj način se zaljubila u mene. Šaloma. Imamo dvoje zaljubljenih znači sad u eliti, jedan par znači gdje su strašno zaljubljeni, kao znači u jednom ljubavnom romanu, kako sam rekao, i kreće radnja. Naravno, da bi radnja bila potpuna, mora se pojaviti ili nova ljubav ili stara. U ovom slučaju pojavljuje se jedna vanjska, bivša, možda ljubav. Imamo, znači, ovdje Terzu, jednog velikog Bilalovog prijatelja iz sezone 6, zadruge 6, jednu novu curu u eliti, dosad nepoznatu javnosti, ali sada će ona biti renomirana sa određenim naslovom iznad svoje glave. Dobro. Na početku, Terza ima svoj kokošinjac u koji se uvukla čak i kraljica Miljana, jer je namirisala da bi mogla tu malo možda, jer ona je ipak kraljica. To, vjerujem, Terzi i ekipi koja je radila plan oko svoje veze priče u eliti, nije baš sjelo sve na najbolji način, ali on je znao da se mora riješiti Miljane, ali na pažljiv način, jer s kraljicom realitija nema šale. Naravno, nakon par igrica Miljana, Terza, vruće, toplo, hladno i tako dalje, on je uspio odmaketi od sebe svog kokošinjca i onda je laganini išla igra ispadanja, izbacivanja iz kokošinjca, jer sve te cure naravno nisu bile u planu da ta priča traje, bila je samo jedna. A ta jedna je u početku, kao ona je imala distancu, ona je imala svoja pravila, ona nije htjela čak ni namirisati blizu Terzu, jer je on bio u vezi sa Miljanom. U vezi sa Miljanom, naravno. Milica je stvarno bila, isto i sad, kao što je nepopustljiva. Tako da je neodoljivi Terza, Oroz Terza, pitajte i Bilala kakav je on Oroz, morao da kljucne Milicu, ali nakon par krugova protrčanih oko kokošinjca. Naravno, to je standardna igra u realitiju zadruga. Koliko koja koka će trčati oko kokošinjca, a u ovom slučaju to je krevet, zavisi koliko koja ima koliko. Nakon uspješne jurnjave, bila su 3, čini mi se, kruga, kljucanja po glavi i gromoglasnog kukurikanja, veza je ozvaničena. Što je veoma važno u ovom realitiju, da se zna da je veza ozvaničena. I normalno onda kreću bilježnici, svjedoci, potpisivanje, pržulj, popišanko i tako dalje, uvjeravaju to isto tako na svoje kod notara i tako dalje. I naravno, počela je standardna ljubavna jadna igra, ista kao kod svih parova u realitiju zadruga, osim, ja se mogu sjetiti 2 para gdje to nije išlo tako i naravno ta 2 para nikad nisu bila podržana od strane onih koji upravljaju tim realitijem, niti su danas podržani, ali dobro, žive ljudi svoj život, a ovi drugi žive život u realitiju i dalje. Pa sad. I tako, znači, ide ta igra.
Svađe idu od ponedjeljka do petka, da bi se subotom mirilo i tako u krug mjesecima koliko tko potraje unutar zidina. Stvarno je to žalosno kad pogledate, na primjer, da je tu bilo 10 parova i da svi su na isti način, znači, svoju vezu razvijali, znači, pola tjedna svađa, pola mirenje, pola svađa, pola mirenje, da to nikad neko ne presječe i kaže, pa dosta više, dosta dosade Božje i Bogu i narodu ste se zgadili, ali dobro. I tako traje ljubav Terze i Milice, trče oni, svađaju se, mire, jer ipak veza traje već punih mjeseci i nešto dana. Puno je to. Vidjeli smo, na primjer, Ša, on je u 2 mjeseca i oženio se i očekivao bebu i, ne daj Bože, nije došlo do toga i razveo se i ušao u elitu da brani se, da se bori za svoju ljubav i sad ne čuje se Ša da išta priča o svojoj ljubavi, on je komentator, on je dobar, on je divan, on je krasan jer je on za Olnu tamo platio ne znam koliko stotina, desetina, hiljada kazni i tako dalje. Ša nije dobar čovjek. Dobro. Tako. I kao i ljubavnim romanima, da se vratimo na Terzu i Milicu, pojavljuje se onaj izvana jedan što je bio sa Milicom. Ali bitno je kad se pojavljuje. Onog momenta kada Milica objavljuje da je možda trudna, kao i 238 učesnica do sada, znači svim sezonama realitija, vanka se javlja jedan netko tko je bio sa Milicom, izjavljuje da je prije ulaska u elitu on bio sa Milicom. Naravno, sama izjava je bila dovoljna za portale da sami stavljaju naslove, izmišljaju priče, što su učesnici ove ljubavne priče znali i očekivali. Opet kažem, naravno, da je produkcija uvela bivšu intimnu osobu i kreće rat ljubavnog para. Bože dragi, koja priča, koja ljubav, koji stres dok gledam te klipove. Ja jednostavno se, žena mi, moja u stvari produkcija mi skuha, 5-6 litara zelenog crnog čaja. Naravno da je produkcija, znači kao što sam rekao, uvela tu osobu i gledajte sad, Terza vrijeđa Milicu, da je D, da je K, a da je on isti 100 takvih J na zabavama, jer takve se pozivaju samo na zabave večernje za te stvari. Bravo Terza muškačino, bravo! Dobro Terza, ako je ona za sebe sve to, zašto se onda ljuti što ona bila sa nekim prije tebe? Zbog čega? Pa vjerovatno se, znači, ti prije ulaska imao zabavu i gdje si ne sa jednom, nek bio, zato što si ti takav tip muškarca, muškačine, bio sa 10. Jer šta je jedna cura za tebe za jednu noć? Daj, molim vas. I onda, zašto insistiraš da ti ona kaže, Milica, točan broj muškaraca s kojima je ona bila? I zašto želiš da ti ona potvrdi da je spavala s njima? Hoćeš li ti, Milici, donijeti spisak poimeničnih sa radnjama koje si radio sa tih 100 i više cura, kakva je i sama kažeš Milica? I sada će priča trajati onoliko koliko bude potrebno onima gore. Nadam se da sam vam pojasnio svoje mišljenje o ovoj dogovorenoj ljubavnoj priči. Znači, da pojasnim, ljubavi između Milice, Terze ili te treće osobe niti je bilo, niti ima, niti će biti. Po mome mišljenju, to je toliko očigledno, vidi se da je sve dogovorena priča, pošto i Terza i ta osoba koja je ušla kao je dala izjavu da je bila sa Milicom,
To je jednostavno jedna jadna priča, prežvakana stotine puta, malo prerađena, malo uoblikovana i plasirana u elitu. Jadno da ne može biti jadnije, pitajte Bilala za to. Tako. Malo listam klipove po portalima, po YouTube-u i o sezoni 6 i zamislite vi taj Terza, ta muškarčina, on se nije odvajao od Bilala. Bili su najbolji prijatelji. Svaka čast. Ja sam uvijek rekao, imati jednog prijatelja je velika stvar. Samo se pitam zašto nije Bilal sad ušao isto tako u ovu priču da ispriča i on svoj dio priče. Evo baš predavnom imam jedan klip sa naslovom Ana se raspilavila jer joj je Terza dao jaknu. Na što je Bilal demonstrativno otišao. Joj Terza, baš si neoviđavan. Moraš biti malo osjećajan i vidjeti to prijateljstvo malo. Ne smiješ tako po prijatelju. Jaknu ako daješ moraš dati prijatelju da mu bude toplo, da mu vruće bude, da ugriješ prijatelja. A ne da griješ Anu, a da se prijatelj Bilal smrzne. Sram te bilo. Dobro. Tako. Na kraju sve ove priče i ovog mog videa, moje jedino pitanje je upućeno osobi koja je ušla i izjavila da je sa Milicom bio samo poljubac prije ulaska u elitu. Da li ti je to zaista bilo potrebno? Da uopće ulaziš i da ponovo gaziš po blatu? Ništa drugo. Hvala vam što ste se družili sa mnom na mome kanalu, hvala vam na praćenju, hvala vam svima koji me zapratite, lajkujete, komentirate. Hvala vam, veliki pozdrav, sretno i vidimo se uskoro.